नसिदेले नमस्कार अनि फेबलुको सुसङ्गो सबैलाई अनि हजुरलाई के सूचना दिन चाहन्छु भनेदेखि अनि यो 2026 को मई महिनाको 15 तारिक अनि फ्राइडे पर्छ त्यो दिन चाहिँ चित्रे गुम्बा जुन चाहिँ मानेभन्ज्याङदेखि 2 किलोमिटरको दूरीमा छ चित्रे गुम्बामा चाहिँ न्युङने स्टार्ट हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि सबै भक्तजनहरूलाई धर्म अनुरागीहरूलाई मई महिनाको 15 तारिक फ्राइडेको दिनमा चाहिँ अवश्य नै त्यहाँ पुगिदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गरिरहेको छु अनि हजुरहरू सबैले न्युङनेको यो जुन चाहिँ पुस्तक छ त्यो ल्याउनुहोस् अनि पूजा है त्यो स्याल्दन त्यो भनिन्छ त्यो है पूजाको त्यो किताबहरू भयो ओर्ने ओछ्यानहरू भयो त्यहाँदेखि थालमुख इत्यादि सबै ल्याएर चाहिँ मई महिनाको 15 तारिक फ्राइडेको दिनमा चाहिँ चित्र गुम्बामा सबैजना आइपुग्नुहोस् न्युङनेको निमित्त धेरै धेरै धन्यवाद 세다 쉬죠 버치려야 회결은 예동자다 아니 ngap중 ngaksum 편다 숨베 세바 니슈 계기니 뭐안 디스도 가는 예동 니슈 자주 기질로 예동 니 자주기 진당갑에 세정아 레서 빠성 저고일로 상슈고요리 내님부터 나부터 상마 탐제를 예세라 쉬죠 버치려야 지들이 뇽네 차게 독스 고주에래 대해서 뇽네 휴게 순도 수윤바 있나요 예도 니스터주기 진당갑에 세바 쩡아 이봐 다리 쩡아 쓰기봐 이제 삽바상님한테 인지민지 약간 지들을 패고 나로나 스테이지 보고 싶고요 라소 도대체 Ngyung-Ney campaign the Dönling Chitrey Gonpa is conducting 8 piers or acha of Ngyung-Ney, so reporting time is 15th of May 2026. Thank you.